लमलाई नापेता हांगबा URF की डिजिग्नेटेड कैंप मियाम न मई थाखरे मीडिंग ताबेरब सिंह बुताराम नोकचरी पाव संदोक न पिजरी ngarang numidang pung 10 makhairom taba matamda lamlai police station gi manung channa napet LP school designated camp hangduna leiba URF jingkhai nganba group ki camp miam na mai thakre mafam adu da leiramba kadar singh miam na fuduna tankhre khunja singh na fongdorak pada ngarang sajibu cherau baga mari leina na lekai gi thabal chongna na ba makhoina hangliba camp ki school lampak ta thorang tawda makhoina yadabadagi lanai labuk ama temthoklaga thabal chongna na ba thorang tawki थबल हौरमदाइदा मखोय खरा थोरकलग लंबीदा अचत अवोक सिंह चेक तौखी मखोयना गाड़ी चेक तौरिंगाइदा ममित्ता गाड़ी लाइट कापसिलाई हाइदुना नापेतगी मियोय अनि फुखी थवोंग अदुना थबल चोंगबा कायरनी हाइदुना सिली लांगलिबा सिंगी मरक्तगी अनि थोकलगा चेक तौरिबा अदु तोकपिनबा हाइरुबा अनि अदुसु फुरखी लोइनना मखोयना पाइबा डबल बैरल नोंमै सिंह राउंड कया मरुम ब्लैंक फायर तौबदगी थबल काइखी खोइसाउनरबा नापेत की खुंजा सिंहना lamlai chalau nongada nongre na chingba akoiba khulgi khunja single loina na hawraktuna kem thugai khibani hairi kem aduda leiramba gari macha manga generator ama mai thakhi gari macha ama amasung gypsy ama pukri da inthaki khunja singna makha tana phongdorakpada kem asida leiriba kadar singna numidang pung 6 tagi khulda mitop changbada athingba thami khunja singna thengna yum hanjilaklabadi isai hauna saklaga changadabani isai saktana changlakpa singdi sakhangdabani haina lauduna mitopta fu chaibagum tawgani haina athingba kaya thamduna lai mahairoi kaya mahi tamliba school asida makhoina namduna laisalakpa chahi ani helaklabasu mahairoi lup amata ngasti fawba wahi amata phongdoraktaba laibak thibani URF ki kadar singh amuhana school asida changhan biraklaganu hairi लंपाक्सीद चोंगजेना सिलंबदगी मोइना यादबदगी कोई तोंगाना लबुक अमदा सेंगतोगा सिल्लगा चोंगजरीबजिदा मोइजे न याद्रे हारिबा मफम थादो अमगा सचरबने मोइजे मफमदगी थोकपिरा अनोन हाइजरे मोइना मफमदे थोलागा सोरोक्ता चप मिगी मयुमदा हंजरकपा खुंजिगी खुंजाबो मोइना थटलगा फुरे फुरकपदगी करिनो मी फुनारे हाबदे चेंथोबो कांददि मोइ नोंमै फायरिंग तौथोरे थाबंजी कायरे लमलमदगी लाइबा अंगांग नुपा मचा मैम नुपी मचा ममा मपा मसिन मौपान पूरा लाई अकीब फंगना माइगई खंगना सेनग्रबने मोय अवाबदो येंगो मीना फंगंगुदरिबा अखोयगी खुंजिबो नुसिबिदना लागा मतमदगी मयाम असाव अमगा लोइनरेगा मोइजिबु मफमदगी तांथोअजे मोइजे हालजे हाइना अखोय खुंजे हौरगा मयामजिगी इहौजी हौरखिबने ngasiगी इहौअजे अमो हना कोन दारदबा मसिगी खुंजिदा मोइना चखिबगी मतुंदा अवाबा तारफदा लमलाई पुलिस स्टेशन ना दाइता पुना मखुगदबने सिगी मणिपुर की एग्रीकल्चर की पोथोक सिंह मपाल लमदा थादोकपा ngamlabadi लौमी सिंगदा सेंदोंग यामना लौमी सिंगना सेंदोंग यामना तानबा ngamgani haina MP Dr. T Mainya na phongdokre wafam ase KV ki androna sinduna pangthokpa pradhan mantri fasal bima yojna gi awareness amadi farmers fair hawdokpagi thoramda mahakna phongdokhibani thoram adu da kaw gi VC Dr. M Premjit andro gi khulakpa state gandhar maitai amadi andro nagar panchayat ki adhyaksha एल लुखोई मैते सुसरुक याखी डॉक्टर टी मैनियाना मणिपुर की हैरा सिंह खक्ता नतना चनम सिंह अमदि तिलहौना चिंगबा पोथोक सिंह असिसु अतै स्टेटता फंगबा सिंह महाव खेनबा अमदि मगुल लैबा पोथोक ओइरी पोथोक सिंह असि मपालमदा निंगथिना थादोकपा ngamlabadi लौमी सिंह सेंदोंग हेना फंगनबता नतना स्टेटतासु कानाबा ओइगनी हिरमसदा मिडियम चंगबा मतम ओइरी हाइखी जो थोदम थिजलुदगि खंगदबा पोट यानमगो ले पोट क्या मलम पांबीदगी अदगी हौसिंगदगी पुनमक मैम हौई मैम से मसी कोई लोइनमक योखतना सेपटबा याबगी अमदि कोई सिनसिनरदबा कोई पॉलिसी रे से पृथ्वी दे खंगदना खंगदना कोई मैम पुनमकी होइबा पैसा याम लांगनबगी सेम तानबगी अचौबा खुदोंग जाबमसु फंगदरिबने खुदोंग ले कोई फंगिबा कोई खुदोंग सारब सनम कोई सिंग बरोने पिहो BC Dr. Premjit na KV के
Androna chahi tara mapung farakpagi thorom national seminar amaga loinana pangthoknaba sem sari masjida India gi masak naiba scientist sing kauduna kendra sida paikhatliba thabak thorom sing hena makhumang chawshin hannaba honagani KVK Androda lupa crore ama lakh yankaini thoi piba ki home powder onthoknaba machine athubada khillagani masina pat pumduna mang ba ki home sing kanba ngambata natana ki home thaba lomi singda su chawna kanaba piragani haiki Masih kulai si thamik manum install torani masih kulai se install tor tu matamda kihom sing se koi na poratraga su primary processing sida torakan daida mahi oina othokan da mahi do koi na porakan daida iroi sembada koi na kihom gi powder masih India da laitri kihom gi powder gi ahan technology si koi university na Sikkim college da ki koi develop tawani adana National Legal Services Authority ki makhada Manipur State Legal Services Authority na Motor Vehicle Act ki makhada Mobile Traffic Court GM Hall mamang da sathakre CGM Imphal West Lamkhan Pau Ton Singh Government Advocate Ajit Kumar Mutum amadi Advocate K Dhani Susaruk Yakhi Niyom gi wangmada driving license yaudaba helmet uptaba Gari machada mi masing hena tongsinba gari gi che chang yaudaba sing traffic police na fagatuna mobile court mamang da puthokuna fine thian ki government advocate Ajit Kumar Mutum na asigumba court asi second Saturday khuding gi chathagani niyom gi wangmada gari thoba sing akak namba fine thian bada miyam gi khudong sadaba sing yengduna fine gi akak naba senfam yengdana asoiba sing semdok naba oina fine khara di thiali haiki Motor Vehicle Act 1980 na ba yadaba gari sing lamagadi aikoigi ngasi phamjariba mobile traffic code ne yengjaba adu tani driving license yaudaba helmet uptane hekchalam bagumba gi maruina jiki bhawgida gogi for sing si insurance samat ri oiba mastakna na koi praja jingda bhab yaudaba haitai adu magi awareness su piba as well as khudak to the khoina check to kan da lairam da gi adugi ju khoi judge na asi phamiba mobile court ki membership lai tai adu ne tau jaisi Amarom da su chairap court da su National Lok Adalat phamduna bank clever amadi family ki case calculation kre ngasi tathakiba Lok Adalat aduda civil judge senior division Waikhom Tonel CGM Imphal East amadi Tamenglongi Charge Puriba Nautuneshwari District Judge Imphal East Salam Ibom Sana Saruk Yakhi Matam Sangna Nakalani gi marakta yanadana leraba case kya yashina purakhi Lilong Turel Ahan Bida Laiba Karampat Lokon da Chahi Mari gi mamang gi semgat khiba public ground gi lopu singi pifam thokpa compensation pithok piduna Yanaba Puraktuna Hanagum Lampak Asi Sanaroi Singda Sinabinaba Social Democratic Party of India Manipur State Napungning Chingshili Lilong Kendrigi Manungda Matiksaba Sanabung Ama Fawa Laitana Lakiba Du Minister Abdul Nasir na award pama mensile hai na miyam haraw nakibani adubu Sanabung Asigi Matangda Lopu Sing na tamlakpa wafam taruraga chamam nabam di nungaitaba pokhalle hairi paugi marakta naten babre matanglazari Combined tutorials for CBSE. Admission open for 6 months foundation course for class 9, 10, 11 and 12. 3 months vacation course CBSE class 11. Class starts from 4 April 2016. 2 months Sainik, Navodaya and outsider during vacation course CBSE class 9, 10 and 12. Class start from 1st May 2016. When service separate hostel available for both boys and girls. For details please contact Combined Tutorials Office Sakoldan Moirang Merakmachin Bus Parking Imphal. Imphal East West amasung Bisnupur District ki oina Manipur government ki regular employees singda service loan lobigi khudong chaba pizari athuba matamda amadi araiba mong da lobiba yagani enna akupa marol gidama contact W Imphal Finance Cooperative Thrift and Credit Society Limited Head Office Loklaubung Branch Offices Pauna International Market and Bisnupur Bazaar Bisnupur. Wanted some electronics mechanics for repairing Istv set-top boxes at different places: Bisnupur, Thobal, Kangpokpe, Imphal West, Imphal East. Willing electronics or mechanics may contact Secretary Istv Network.
Admission open Bhakti Coaching Institute Bosem Amadi CBSE ki class 9 Amadi 10 ki foundation course ni English Math Science Social Science hariba subject sing sida experience lairaba oja sing asem naba tongram gulam chat laisam nando Sushil Sharma na singba oja sing na takpi tambi gadawri laglibe April ki tarik tara mari dagi session haujaragani matam mayuk pung manga dagi taren makhai phawba afaba mahiroi puthokpada ikoi bisu sarugya hanbiu Bhakti Coaching Institute lengtha awangway school hurai thangjam lekai Delightful cupcakes with creamy vanilla filling from Winkies, the cake specialist. A magic mix of chocolate and vanilla marble cakes from Winkies, the cake specialist. Jolib 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba Haksang soktarakpa, tumba chaba yaraktaba, khong hamba nungaraktaba singbu, phanba ngamba amata ngairaba upaidi, Jolib syrup, amasung capsule. Diabetes singidamakta Jolib capsule chabiyu. Amukahna taramnok cheri. Milal Mikalamadi Utra Sanglen Sana Konung na Sinduna Puruk Shaubi Laifam Lendagi Iko Khatuna Ibudo Pakang Babu Sana Konung da Pukalapagi Thoram Ngasi Pangthokre Ningthau Leishemba Sana Jawba Susaruk Yakiba Thoram Maduda Sana Konungi Maichau Purel M Apabina Ningthau Charairong Bahang Takta Ibudo Pakang Bada Soy Kilan Kibakaya Aduna Manipuri Mirol Kaya Awana Tariba Si Ibudo Nangakpiduna Lamdamastigi Miyam Bunungaya Fana Lehenbina Bathoramasti Pangthokpani Haiki Unama saya aina ya ifana ba simbi la jana abu la padu ma tungina laiba sigi laiba niam puna ma ase mengasi mikha tha dan laiba sibu sitang ya ifana ba haiba ji maram da ada milan na timba ada mikal haiba bukan moi mayam jika akan ai kayamu na thaupu ba kayamu jika khanna raga ajudi Laiba tu jai pernah bagi nama tu ia umi kau lagi yang betul. Maitei Singi Chahi Hauba Sajibu Nogma Panba Chairau Baga Mari Lainana Matamama da Ahalaman Sing na Pangthok Lamba Augri Hangen Chongba Nauhaunana Ningsing Duna Masibu Yokhana Bapandam da Augri Hangen Chongbagi Thorang Krai Kongpal Sajor Lekai da Pangthokre Sajor Lekai Madi Chingangon Lekai gi Ahalaman Sing na Thoramadu Sinkibani Thoramasi Kurai Ahongai de Leba Eastern Educational Club ki lampak ta su isai handuna Mikol Thagon bagi Augri Hangen Chongbagi Thoram Pangthokhi Changangai Maning Lekai de Leba Ibudau Poklen Pokpa Ibendo Salen Satpigi Nauna Sabas Sanglen Ama Social Welfare Minister A.K. Mirabaina Sangaduna Miyam da Kushinakre Sanglen Adu MLA Gilanai Senfam Sangangai Gram Panchayat ki Pradhan Amadi Miyam gi Mateng Galona na Sakhibani Thoramadu da Pradhan M Romo Leima Sapam Lekai Gram Panchayat ki Pradhan A Bishorjit Pasoi ki Pradhan N Tomba Thaunauzam Lekai ki Pradhan N Memi Susarugyaki Minister A.K. Mirabaina Umang Lai Singasi Aikhogi Pari Puri Machat Sing Takliba Miyam Gatna Thadok Naba Yadraba Mafam Amani Umang Lai Sing na Matamamagi Aikhogi Ipai Pu Sing Karam na Hinglami Haibat Tai Umang Lai Yokhatuna Thamba Haibasi Aikhoi Pumbagi Tangai Fadabani Chawkhat Thaurangi Matang da Palladuna Patsoi Kendra Ngasidi Tapna Tapna Miyam Gatana Duna Thabak Kaya Mai Pak nga Paikhat Pangamle Chawkhat Thaurangi Thabak Tawbada Aigi Migi Haiba Laitana Thabak Tawgani Masida Miyam na Mateng Pangbiu Haiki Aikoina puning hachang yauna thawizaba amadi ibudo bedondasu ulangi lebuga mayam sing so sai kaw mayam sing senga puisen biduna asigulaba yauna koi lai hangdagi koi sarkari koi sana patha kaidana koi niyom ni kaidana lakwa aduna maram waraga
ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯏꯟꯗꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯌꯥꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇꯦꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯎꯠꯁꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯕ Manipur ka yumthangnariba Myanmar da ngarangdagi Manipur na mai piba hokre ngarang ayuk 33/11 Moredagi tonganba transformer amana megawatt ahungi mai tamu da thaba hokhibani tamu town gi mai gi awat palaibadagi Manipur da mai pibi na ba hajarakpadagi MOU ama sign tawnaraba matung leibaga sina yumlo nariba Myanmar da mai piba hokhibani akhoi Manipur government na mateng pangduna ngasi pung mapan dagina tamu town da akhoi mai piba hokre ado asi mai piba sina akhoi India ga Burma ga friendship akhoi gi friendship se henna phajahan gani haiba ei thajaba nei kilowatt ado akhoi na pi ge dawa mai se hauji ki agreement gi matung na 3 megawatt akhoi na pi ge dawani ngase ayu pung taruklom taba aduwaida wangoi police station ki manung chanba mayai lambi service station hiang thang oil pump da Chinese hand grenade ama sakhangdaba singna thamnamle bo madu pung taret makhairom taba matamda police na aswengam yaudana lakthokre pambasigi mapu s million kawi hairi atenba break amagang lawzari Unique Education Admission Open 3 months SA1 Foundation course for CBSE Class 9 and 10 5 months Foundation course for CBSE Class 11 and 12 Science Vacation course for Navodaya, Scenic and Outsiders CBSE school students 3 months Advanced course for CBSE Class 11 Science Girls Hostel at the same block Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahemba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ngasi mag unabiu Dr Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Delta Tutorials for CBSE, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Admission open foundation course class 9, 10 and 12 science starting from 1st April. Vacation course for Navodaya and others for class 11 science from 4th April to 16. Time 10 am to 7 pm. For details, please visit Delta Tutorials, Kwakatel Airport Road opposite Oil Pump. Mountains Coaching Center Chingmairong for class 7 to 10 Bosem. Admission open for subject Maths, Science, Social Science and English. Counseling and interactions with different selected well-known leaders on every Saturday after the coaching test. Special features 20% fees discount for students securing 80% and above in the previous exam. Fee structure Rs 8,000. Please contact 96123638858. Irudio Coaching Institute की क्लास 9 अमसुंग 10 की CBSE SA1 अमसुंग क्लास 12 साइंस CBSE की कोचिंग क्लासेस लागिबे अप्रैल की तांग 13 दगी होजगदोरे याउबियु इरुdio की एक्साइटिंग एंड इनोवेटिव क्लासेस एडमिशन की दमक लेंसिन बिरउ इरुdio कोचिंग इंस्टीट्यूट के सांपा थौचोम लेकाय कांगबम लेरक मचिन बिहाइंड बेगो होटल अदुम करीगुंबा अवाबसिंग असि मायुंगनबा थोकलबा मरोय मरंग यामने यावबा चुंजाक चाबा मपालदा टोइना चाबा लिवर दा अकाइबा लाकलबा नत्रगा लिवर की मपानगन छोंथरक पतारबसु करीशु वानिंगाई लेट्रे लिफ्साफ सिरप सिजनबियु अदुंगी अवाबा पुनमक कोकनबगी पाम्बैनी डायबिटिक न नारबा अनाबसिंगनसु सिजनबा यारबा लिफ्साफ कैप्सूल शु फंगबिगनी लिफ्साफ सिरप अमदी लिफ्साफ कैप्सूल नारगै लायंगबबुदी नाद्रिङैदा सक्सेल होबना हेना फै Classic Hospitality Training Institute na offer tawzari 3 special job oriented courses 6 months course in front office operations food and beverage service housekeeping operations level 1 diploma in hospitality operation 2 diploma in food preparation and culinary art free counseling session from Monday to Saturday 10 am to 5 pm hena kupamarol gidama contact tawiu Classic Hospitality Training Institute Babina Diagnostic Building 3rd floor Rims Road Imphal West Amuka na taram nokchari
नुमित होमनी चथरखिबा थादौ कल्चरल फेस्टिवल सदर हिल्स की ngmun khulda ngarang loisinkhre loisinbagi thoramda थादौ इनपी जनरल हेडक्वार्टर की प्रेसिडेंट YT जेम्स थादौ IFCD मिनिस्टर ngamthang hauke MLA नेम चाकिबगेन सुसरुक याखी फेस्टिवल असिदा मपालम यावना लेबाग अस्तिगी तोंगान तोंगान बा मफमदगी थादौ लिसिंग तरुक की मथक्ता सरुक याखी IFCD मिनिस्टर ngamthang haukipna थादौ फुरुपना फेस्टिवल अस्तिगी खुथांगदा नुसी चानना अमत्ता ओइना कुकी फुरुप की मनुंगदा लैरिबा अतै ट्राइब्स सिंगा मरी हेना चसन हंदुना चौखटपा पुरकनबा अपील तौखी MLA नेम चाकिबगेन फेस्टिवल असिना मालेमगी तोंगान तोंगान बा मफमदा लैरिबा खुंदारिबा थादौ सिंगी अमत्ता ngairaba प्लेटफॉर्म अमा ओइबा ngamlagani हाइखी थादौ इनपी जनरल हेडक्वार्टर की YT जेम्स थादौ ना थादौ सिंगना थादौ कौजबदा इकाइबा फाउबिगनु फुरुप अस्तिगी नाट अमसुंग कल्चर ngaknanaba hotnaminasi फेस्टिवल असी चही खुदिंगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा पांगथोकननबा होनगनी स्टेट गवर्नमेंट नसु अप्रैल की तांग 3 असी थादौ कल्चरल फेस्टिवल कुन हाइना सखंग बिदुना चही खुदिंगी पांगथोकननबगी चेरोल अमसु चीफ मिनिस्टर दा पिशिलगनी अरोइबा नुमिता तोंगान तोंगान बा थादौ कल्चरल ट्रिप सिंगी मखल मथेल की कुमई पांगथोकपगा लोइनना मिस्टर अमसुंग मिस थादौ की कंटेस्ट अमसु पांगथोकही DUC चरांगपात मनिंग लेकाई न सिंदुना चथरखिबा चहीगी साना खोनाबगी मेट ngarang क्लब असि ग्राउंड लोशिनख्रे लोशिनबगी थोरमदा ओइनाम हरिदास चरांगपात ग्राम पंचायत की प्रधान L अनिता मेंबर वार्ड मेंबर W सुरबला बीरचंद्र फुटबॉल एकेडमी तबुंखो की प्रेसिडेंट सोइबम ख्वाइलाक पसुसरुक याखी मेट असि मनुंगदा पांगथोखिबा तोंगान तोंगान बा मसाना सिंगदा मकोक मथंग तारबा सिंगदा मना मथुम यंथोखी लमलाई की नापेता हांगबा URF की डिजिग्नेटेड कैम्प मियाम नमई थाखरे मिनिंग ताबिरबा सिंगो अमुका न खुरुमजरी